yesu yavuze muri luka ibice 9 umurongo wa 23 aravuga ngo umuntu nashaka kumwirikira yikorere wiwe agiye gutana bivuze ngo buri muntu wese afise umusaraba mwiza gute ashobora kuba atari n'umwe hari n'abikoreye 5 ugasanga yikoreye urugo yikoreye uw'abana yikoreye uw'abavyeyi yikoreye uw'isupamanze yikoreye ubushomeri bwasangeka kubikoreye ngayo yasanga umuntu wese akumurikira yikoreye umusaraba agira gutana hanyuma yesu hageze muri Luka 23 umurongo wa 26 nawe ibyo yavuze biramushikira aca yikoreza umusaraba. Haleluya. Aca yikoreza umusaraba w'Imana wakiyikorera kwa Pilato atangura kugendana ko umusaraba wakuremereye cyane wari w'Imana ari kuremereye cyane waciye paragenda muri urwo rugendo haca hamanuka umugabo wavuye mu mirima yaravuye mu misozi umurongo wa 26 uwo mugabo baca bamufatira bwaha baramubwira tuvireza rero fata uyu musaraba wikorere utwaze Yesu kugira ngo ashike aho agomba gushika ngira mugenzi ngo icyatumye ashika aho yagomba gushika ni intumbero nuko habonetse Simoni. Acabura amwitwaye amumutwaza kugera mugejeje igorogota ari gushoboka ikagorana guca kugwa kwacu ugasanga umusaraba bawushika igorogota kandi intumbero yari yo gushika bene igorogota ariko hamanuka umugabo bakavuganye atanumwe basezeranye amanuka aje kwikorera uwo musaraba ngira ngeza ngo niba Yesu yarabonye Simoni amwikorera umusaraba nawe ukwezi ntibuhe utabonye Simoni amwikorera umusaraba abashakira batabahangoya uko Simoni amwikorera umusaraba abashakira kandi nagahaguruka agateguza abana bakiriye Simoni ayitona bakiriye Simoni Rega ijambo ririgaragaje niba mvuga Yesu utamubonye umuntu wakubwira mananje ndakiriye Simoni amaza bamusaraba abigira haleluya Simoni agatwaza umusaraba yongera gutaha haleluya ibicaje we ndakiriye Simoni amaza umusaraba mwizera haleluya mwanusho kahigeze kumbwira ingena igihe kimwe bitara bimeze neza hari Imana imwita Simoni aramubwira ati rero asengera umwana wiwe amaze kumusengera yakiza aramubwira ati wowe nta mahera y'inzu yawe nkeneye kuzosubira muri yo. Haleluya. Sinumva nanjye tigeze kuba mara igihe kinini tuba mu nzu muri madamu wanje usumani. Haleluya. Rero icyo Imana yacu. Haleluya. Tumara igihe myaka itatu n'amezi atandatu inzu yacu ndumva amajana 50 nayo kasohora kwenye uwayibamo aravuga ngo usubira gukodesha muyo guhinza wabo igihe cyose imyaka inama neza katakareba mba mu nzu hari ngoga Simoni babamo ba Simoni kanso umusaraba mbere wabumebere ntabwo usanga ukwemere Imana kurungikira Simoni usakira nanjye nakire Simoni nakire Simoni bizira hasi nakire Simoni ukire yitanga musaraba ari gushika Imana yagusezeraniye kubera ko abonetse do. Amen. Kodera zichwa Imana yacu kandi kumva n'umusaraba Imana izamugirira neza akahaga siko intego ye tubimisha Imana yampaye yicaye atazi agakengerwe ariko umubwire w'Imana igukure agakengerwe n'umwukayo Imana yambwiye ngo uri ibintu aho wanditse gukora agakengerwe n'umugani niba ari ngo nzabyuke buri cyo Israel twaganiriye ku gakenge twarumvise abantu Imana yakuye mu gakenge y'agakengerwe kaje ngirangenza ngo unshinya akagukendera uri imfura umuherereza akagusuzumura y'agakengego gahara ngirangenza ngo n'umufasha wawe aragukengerera n'abana bicaniye bagira gute kera rero ko uyu munsi Imana iza gukura agakengero iyo umuntu ari agakengero impamvu agakengero wakubwiye ngo jotera arambwira ko kubwira ngo ikijumbe
할렐루야. 너희들 좋아하는 많아야 할렐루야. Muna ako kapag kukunin ng mga piwa ng mga kenge ko. Ilang na siya yung mataas. So sa mga ito ay kumana ya suhalo. Hari yung inakagat kenge apa sih ma? Hari kumana ka kenge ko Muhammad. Siya wala yung sa kenge ko hanap-hanap. Panumira kugikorana kinini ngezeyo fanhereza iminota 10 abandi bavuga gutuma babiri bahereza 70 jewe banyandikiye iminota 10 za gukoresha narinda ngumi haleluya ntibivuze ko iminota 10 koko ivuga ariko ibaza abandi babahaye 40 baza gukoresha rero ngo iminota 10 hanyuma muri iyo minota 10 cyankoresha cyane tabiho nshikura w'ibitangaza bitangaza muri minota 40 n'ibindi minota 80 apotre wa Yesu w'idusheniro bari bicikora acha kuga uvuga kutuwanga twamukeneye tumongere ibindi minota 80 ko hari natadejeje. Haleluya. Haleluya. Hanti muri hanga kege imbere y'abandi bavuga gutuma barakarande. Atuze ambire mu biro ibi abantu bashaka moya kwisaha. Haleluya. Aba kubusatika kubushakira cyane koranya cyo kwista kurive. Ukisa abo sisa. Navuga mkosi mamsiche huko. Iyo sane muyikora. Haleluya. Baba ni bose aricaye aho mabifa. Nizo fati none. Bando haitana to kuhadisi none bamubisa. Tuende zichwa Imana yacu. Tegia tukirana na kenge muri namaga. Una ya kenge we. Ana kenge kona unta. Kenge bwana yafashije ariko ndikadumva muri kino cyata niba umuntu umwe naso narabivuze niba ari babiri ubu Imana igiye gukura agakengegwe ukazi yene kazi kwidwe tutarahera ariko Imana iri kure agakengegwe bare kanta sanatanga tamagaze kuri iki gicaniro usohoka kadaha abantu bafite amashinga Imana yavuye mu gakengegwe n'agakengegwe. Haleluya. Mwana akupyengera kwera kushoka kandi ejo ashobora kudandaza ibiri munsi y'ibyo dandaza. Tuhereze ijoro Imana yacu. Haleluya. Tuhereze ijoro Imana yacu. Haleluya. Sema nenda haleluya. Tugeze kugira gakengegwe kwa sasa kugira gakengegwe kokakengegwe nako kangwa uziko kandi kiri munsi mukatazarura sicyo unye agashira ikirisi yo urafima ni gukuru ya gakengegwe yarezi cyo Imana yacu ko buri Mfurazi yowe gasabishije kuvuga ariko kumekano ubuhanumva natiba ubwica iyo bigiye cyane mu kwezi kiri kurangira nyine hano Imana iri yavuga atenge hanyuma niba agatenge wagize mu rugo niba agatenge wagize muri siyansaye niba agatenge wagize mu muryango Imana ikora agatenge mu Isirayeli. Ndio watu wanaanza gukora agakenge. Amandorira nibari gukora agakenge kwe imbere y'amaso y'abantu babiraba. Abende kwa Imana yaguze kandi bariba ukorera. Kwenda tushwa Imana yacu. Abo Imana yakukora agakenge kwe imbere kukwezi urangira kandi nuzizera uraza kubibona mbese radashira.